سرخط مهمترین خبرها. روزهای فرهنگی تاجیکستان در روسیه در پسمنزاری فشارهای افزاینده. 21,500 پتنتی مهاجران بکار شده است. و نظرسنجی چرا از والدین پولی تعمیر مکتب طلب میکنند؟ سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 4 ایون. 2 مرد هنگام نوشیدن آب به کانال دریواسیونی ناحیه ورزاب واقع در شفت کولی دوشنبه افتاده غرق شدند. به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده این حادثه ساعت 1:44 3 ایون در نتیجه بی‌احتیاطی غرق شده ها رخ داده است. قربانیان فاجعه 50 و 53 سال داشته ساکنان پایتخت بودند. جزئیات دیگر در مورد جان باخته ها در دست نیست. نجات دهندگان جسد غرق شده ها را از کانال بیرون آورده به کارمندان حفظی حقوق سپردند. در پسمنزاری فشارهای افزاینده به مهاجران تاجیکستان در روسیه، مقامات این دو کشور از برگزاری روزهای فرهنگ تاجیکستان در روسیه خبر دادند. چرابینی‌ها از 2 تا 6 ایون در شهرهای مسکو و قزان جریان دارند. روز 3 ایون صفحه اینترنتی شورای فدراسیون روسیه نوشت که کنسرت مرکزی را با نام پیام دوستی در تئاتر کلان وزیران فرهنگ دو کشور مطلوب خان ستاریان و اولگا لوبیمووا افتتاح نموده در آن معاون رئیس شورای فدراسیون نیکولای ژوراولوف اشتراک کرده است. با نوشته سفارت تاجیکستان در مسکو، مطلوب خان ستاریان در سخنرانیش روزهای فرهنگ تاجیکستان را در روسیه یک چاره‌بینی مهم فرهنگی برای دو کشور نامیده است. معلوم نیست آیا این چاره‌بینی تا کجا میتواند مناسبت مقامداران روسیه را با تاجیکان و تاجیکستان دیگر کند، چون به خصوص در یک سال اخیر بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس برخورد با مهاجران از تاجیکستان بسیار منفی شده است. تاجیکستان و روسیه همدیگر را شریک استراتژی مینامند، ولی شکایت از برخورد نابرابر در مناسبت‌های مسکو و دوشنبه کم نمی شود. از ماه ینور تا ایون سال روان روسیه نزدیک به 26,000 پتنت یا اجازه‌نامه مهنتی مهاجران را بکار کرده است. این شماره نسبت به همین دوره سال 2024 3 مرتبه زیاد بوده است. در بین آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند، اما تعدادی آنها گفته نشده است. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه سبب بکار شدن این تعداد اجازه‌نامه ها را پیشنهاد نکردن معلومات درباره فعالیت مهنتی نامیده است. نمایندگی وزارت در روسیه در تلگرام کانال خود نمونه پیشنهاد کردن معلومات نامه درباره بستن شرطنامه مهنتی با کارفرما را ضمیمه کرده، راه‌های پیشنهادی معلومات به مقامات مربوطه را نشان داده است. در روسیه شهروندان خارجی حق ندارند که به پتنت کار کنند. پروانه کار باید منتظم، دراز و پول هر ماهه آن پرداخت کرده شود، وگرنه شهروند خارجی حق دریافت درآمد رسمی را از دست می‌دهد. اکثریت مهاجران تاجیک در روسیه طریق پتنت فعالیت دارند و پیوسته از نرخ بلند آن شکایت می‌کنند. سال 2024 بودجه روسیه از حساب فروش پتنت به مهاجران بیش از 123 میلیارد روبل درآمد گرفته است. سال تحصیل در تاجیکستان به پایان رسید و در مکتب‌ها امتحان‌ها شروع شدند. هرچند وزارت معارف بارها جمع‌آوری پول برای تعمیر مکتب و دیگر شیوه‌های جمع‌آوری مبلغ از مکتبخانه‌ها را به اساس و غیر قانونی خواند، برخی پدر و مادران میگویند این کار تا حال دوام دارد. خبرنگاران ما این نوبت از ساکنان و مهمان‌های پایتخت پرسیدند که آیا از فرزندان شما مبلغ طلب میکنند؟ پاسخ را یکجا میبینیم. خیلی مکتب میسپاری و اومدم خیلی چانس من 10 20 خواستم کلان است. شنبه یا کی؟ آقا همینجا شنبه ده. غری پول ریمون پول چی؟ خیلی هر سریام که سپلی میگیرن این سوسه. نه اگزام نیست بعد اگزام خشون اسپران خیلی چکونه میکنه خیلی اگه مسئولین بتیان همون خیلی خیلی همون معلمای اگه کسان تشکیلی بتن دلشون هم بیا و نه خیلیش بابشه تو پوی اگزامین اسپردن میتونه خیلی مجبوره اگه خیلی دلی معلم بیا نه امتحان نمیگن بابشه خیلی میرمون میگن یکم بار با فکرم 50 نه خیلی میگیم وضعیت باشه میتیم نباشه نه شرایط خطی مقصده روسیگر 4 تا فرزند من مکتب ختم کرد و یا همشون هم خیلی پولی ریموت هر سال میبردن. انا این سال مدیریت مکتب ایواز شدگی دیرکتر بعد رئیس ناحیه بسیار شخصی بیان
одил оқил корсозӣ кардаги хуб ки мисол ҳамин талаба ягон хел вай надошта бошад хароҷоти зиёдӣ. хай ахири сол да нага намедон не ба худо нагуфтан ҳар сол метини чӣ мекунед не аку уш мактаб интернат мехона у чӣ намега мактаб интернат я мактаб миёна надорум иш имсол наина бировадам якум курс хондеса пеш мегуфтан қишлоқ будак не қишлоқ да кулоб да будум қишлоқ да ку намедодем қасол гузашт албатта вазмина дами шароити ҳозир албатта вазмина ман худам 5 та фарзанд дорам дуташ мактабхона яташ майдаи вайда мақсад чи хеле кӯдаки майда рама медона ку вазбина албатта боша хуба ё ки набоша не албатта ки набоша хуба ай вазорат ҷудо мекунанд мо мефаҳмем мина шабакаҳо мефаҳмем мина шабакаи шумо мефаҳмем ки ҳамин корро ман кардагиам вазорати маориф ман кардагиам хай талаб мекунад гудак мияд хона чӣ хел роҳафтода меша го вақто гиря мекунад не ки хай бояд ҳам маълимон фикр кунанд якҷо мевонами не ягон бор гудако нагуфтанд ки вай кунем мо да пули ремонта ё пули вая не о мактаби 53 хай бачаҳошон мераванд москва ва ҳар ҷо кор мекунанд охи ҳам чиз меёванд ҷа метиҳанд хона мекунанд вазбинӣ мекунанд хай агар айфони мактаб барои мактаб ҷудо карагӣ бошанд бо хубтар нест пас агар гуфтагӣ бошанд ки ҷудо карагиам фонди мактаб хай агар оилашон да мисол 5-6 кас талаба бошад мумкин вазмини мекарагӣ бошад. бинандаҳои азиз, оё аз фарзандони шумо ҳам дар мактаб пул талаб мекунанд? ба мо нависед. шаби 2 ба 3 июн вақте бо сабаби зилзилаҳои пайдарпай дар карочӣ зиндониҳои маҳбаси мардонаро иҷоза доданд ки аз утоқҳо берун шаванд, беш аз 200 нафарашон аз маҳбас фирор карданд. фирори маҳбусон тақрибан тамоми шаб то саҳар идома ёфтааст. зиёул ҳасан ланҷар, як масъули идораи амнияти вилояти карочӣ, рӯзи 3 июн ба хабарнигорон гуфт, вақте ларзиши замин ба такрор идома дошт, ба садҳо маҳбусон иҷоза доданд ки барои ҳавли зиндон берун бароянд. ба гуфтаи полис, маҳбусон аз дасти зиндонбонҳо силоҳро гирифта онҳоро маҷбур карданд ки дарвозаҳоро боз кунанд. ғулом набӣ меъмон, раиси полиси вилоят гуфтааст, дар ин ҳодиса як зиндонбон кушта ва 3 тани дигар маҷруҳ шуданд. бархе зиндониҳоро ҳангоми талоши ворид шудан ба як бинои бисёр утоқа дар муқобили зиндон дастгир карданд. хабарнигори Reuters аз маҳалли зиндон гузориш дод ки шишаҳо шикаставу дастгоҳҳои электронӣ аз кор бароварда шуданд. бисёр аъзои оилаҳои зиндониҳо бо нигарониву ҳарос дар назди зиндон ҷамъ омада буданд. ба гуфтаи мақомот, ин бузургтарин ҳодисаи фирори маҳбусон аз зиндон дар Покистон будааст. тахминан 80 нафари зиндониёни фирорӣ то нисфи рӯзи 3 июн дубора дастгир шуданд. дар ин маҳбас дар як вақт 6000 зиндонӣ нигаҳдорӣ мешуд. бахши як рӯзи таърих аз муҳимтарин рӯйдоди таърихӣ барои имрӯз 4 июн хабар медиҳад. 4 июни соли 2017 созмони амнияту ҳамкории Аврупо гуфт ки фаъолиятҳояш дар Тоҷикистон маҳдуд мешавад. Тоҷикистон гуфт ширкати намояндагони мухолифон дар ҷаласаҳои ин созмон дар Полшаро қабул надорад, вале созмони амнияту ҳамкории Аврупо мегӯяд ин минбари озод барои ҳамаҷонибҳо мебошад. 4 июни соли 2005 вазири хориҷа эҳтимоли инқилобҳои ранга дар Тоҷикистонро номумкин хонд. Талбак Назаров гуфтааст ки ҳеҷ заминае барои вуқӯи инқилобҳои ранга дар Тоҷикистон вуҷуд надорад, зеро мардуми ин кишвар таъми талхи ноамнӣ ва ҷанги шаҳрвандиро чашидааст. ин изҳорот дар ҳоле буд ки дар Гурҷистон дар пайи инқилоби ранга нирӯҳои демократӣ сари кор омаданд ва чунин таҳаввулот баъдан дар Украинаву Қирғизистон рӯй дод.
4 июни соли 2007 дафтари мусоидат ба таҳкими сулҳи созмони милали муттаҳид гуфт ки баъди беш аз 10 сола кор дар Тоҷикистон фаъолияти ин ниҳод анҷом меёбад. нақши ин созмонро дар истиқрори сулҳи тоҷикон муҳим медонанд. субҳи имрӯз қурби рубл бетағйир аст ва 1000 рубли русӣ ба 125 сомонӣ баробар буда 100 евро 1126 ва 100 доллар 989 сомонӣ муқаррар шудааст. фурсати ҷудо намуда барои барнома ба анҷом расид. рӯзи хубе дошта бошед. хайр, худо нигаҳдор.